Gündü teatrı taptaçılar, ona mayatağı oğu teatrın kıttılaqtara, salayatçılara, ehidli bu yürülük dübüleydak gündüden, bülügeddağ rahsırtten, dihi sanatörü diyesirtten, ulu taç makal, indiger duramın, algıstılarbın, ıdabın. Bu kurduk yörü kötü hılcın, onda teatralny iskuстваға пеягыт күстүгүн, бага сагынагытын уран тураңгыт билен, онна кыттын. Бары жаллах болун алгыдыкта. Таж Махалдан саргылана адамы. Үтө күннен болохтон күндү Үнер Көлөне театрын үлэхеттере, итилләтчиләре, онна бүгүн устубут выпускниктар. Эгине бу сүрбебе сыллах юбилейбитынан ититик истинник агардалибин, онна улахан макталбын тирердемете бу бигене культура, онна искусство эгетин кытта билехиннербит театр үлэхеттерегер, Саргылана Филипповнаға, Тамара Романовнаға, Лена Александровнаға, Александра Семеновнаға, онна Галина Васильевнаға улахан мақталбын тирердемете. Онна бағаремете хеха, тахарыла хүләни, кытанық доробияны, онна биһиги театр быт сценатыттан, өссө дағаны әлбәқ чағылхай суыстар кынаттанан тақсаларғар бағарабын. Үтө күнүнен күндү Үнер Көлөне театрын итилләтчиләре, үлэхеттере выпускниктара, барагытын үбүлөйдах күнүнен ититик истиңник агардалибин. Ого сылжан таптан үөрэ көтө үнкүләби тартыстабыт театр бар багары эмете айыр үлетигер үрдүктен үрдүк ситихилери күнтен күн ахсын сылайбакка үөрэ көтө үлели тураргар. Үгүс элбах үөрүүнү умнолубат чагылхай түгеннери белэхтээбитин ихин мактанабын. Үтө күнүнен бу үмүт юбилейдах юда бес саскынан эйигин идидик истинник агардалибин. Майам театры бар болан, мен билген саха театрын артисткада болан бу турабын. Онна багарым эте эссе даганы үйүнө сайда турар гытыган макталы мехияка муңураса. Гамарчава, үтө күннен болоктун күндү майам жанам. Баргытын бу юрүлэх көмүтүмүтүнөн идидик истинник Грузия олуу кайлардан агардалыяктын багарабын. Мен атым Нина Захарова, мен баян Нина Николаевна Васильева, Салаян Ыппыт, Сандара вокальный ансамбльгар жарыктаммытым. Тапталла, ансамбль бар, театр бар, лелен, жартын асыптан наха, юребин, наха, ахтабын, онна кен туттабын, жапын багарабын. Тапталла, жуспутугар, багары мәтәм, туқпар хама үчүгайы, үрдүктен үрдүк ситихилери, онна әлбәқ кайыны, әсәбидді әғадды. Күндү коллегаларбын, эдер көрөтчү театрын, коллективын, бука бары итилләтчилерин, таттолуғын кустук оғо драматический театрын атыттан, бу бүгүнгү өрүләк, өрөгөйдәк, өбүлөйдәк, үтө күңүтүнен этитик истинник әгәрдәләтәгім болохтун. Олу сурьятчы Анимпадис Иванович Сафронов алампа эппетине театр кеи үчүгей санатын оғыннаран сайыннарар оскола. Бағарықпыт әті аяр артықыт арыллан иеғін. Үгіз испектәк туран өссі чағалқай сырдық образдар үксен иеқтерін. Тапталлах күнді көрәтчілерге ытыстарын доғуола қаханда уғарабатын.